Baya bro, जों जतन YouTube video to नायलायो बाद नरक शायदीमान इंडियानि फार्स्ट क्लॉक जागनाय YouTube चैनलनि मुं तामो एबाके इंडियानि फार्स्ट Facebook account शाबो क्लॉक नरक शायदीमान हाय आं नरनि बाया कक बरक अमेजिंग फैक्ट दिनै जों सोशल मीडियानि रिलेटेड नु बेलायनो इंटरेस्टिंग फैक्ट रगनो शायमान लायनाय अबोनि बागै नरक गोदालै दं आनेव भिडियो बाय फाइटाक जरा फैक्ट नंबर 1 Twitter Baya bro norok Twitter rok di use klai angke songu ani piwa rok ni bisingo kebangku borok no Twitter rok no use klai yana hinai bat norok kaisa fact no siwoi nadi sini India ni first Twitter account klok na hinge khoroksha bereisi boni mungke naina redu bo 13 July 2006 ni jora on Twitter account khulogoi paijak bon sini India ni first Twitter account khulok nai borok boni Twitter account wo tabok sik jora total follower hinge 22.8,000 Fact number 2 Instagram rognoto norok zoton use klailaina haya de bayapro bat norok shaideman India ni zoton je follower kabang Instagram account shaboni account abongka India ni cricketer Virat Kohli ni Instagram account se Virat Kohli ni Instagram account wa 50 million plus follower tongu as on 2020 the worldwide ni joton je follower kabang Instagram account hinke khoroksa footballer Cristiano Ronaldo ni account si boni Instagram account wo 218 millions follower tongu tesini India ni joton je first Instagram account khuloknai ni mung hinke Yugen Shah boni Instagram account wo hinke tabok sikjora 169,000 follower tongu te Instagram mo joton je sakang baga first post khaina hinke Kevin Systrom Bokroksa Instagram ni co-founder no fact number 3 Facebook Baya bro norni bisingo kebo Facebook thungya rok detong ebake Facebook use klaya rok detong tolawo comment klaisadi tongkhangke no congratulation tangi hinge kaisa research o saimanja kaje je borok salsawo 4 hours Facebook thungu ebake 4 hours Facebook active thungu borok ni lifestyle no normal kenu tongo hinai bat norok shaidiman India ni first Facebook klok nai ni mang tamo boni mang angka Sachin Kumar si boni Facebook ID hinge #1503 the world ni first Facebook account ni ID hinge #3 account ni owner hinge Facebook no snamnai Mark Zuckerberg no the Facebook o worldwide ni joton je sakang post klaina hinge khoroksa scientist si boni mang hinge Stephen Hawking fact number 4 TikTok Baya bro norok TikTok videos rok de naikangke norok shaideman tabok suk jarao TikTok o saboni jot je kabang follower tong abongka khoroksha bore Charlie D'Amelio ni si boni 60.8 million follower tongu as on June 2020 bo May 2021 jot je follower kabang tong nai Lauren Gray no laiwei June 2021 first position no 5 money Lauren Gray ni hinge 42.4 million follower tongu tabok hinge Charlie D'Amelio no world ni most follower kabang khoroksha TikToker fact number 5 YouTube sungsoton YouTube's video to nailayo YouTube ni throno norok anao video rok nobo nogoi mano jungmu sukhange joton YouTube rogo channel bu snamoi mano te nije sakni talent rok nobo share khlai mano YouTube no world ni best video platform bat norok shaideman India ni first clock jagnai YouTube channel ni mung tamo abongka jungno salbrum entertain khlainai jungno salbrum music video rei tongnai jungno salbrum katal Hindi resab mungrok khana rei tongnai this series YouTube channel si this series YouTube channel no 13 March 2006 so khulok jakmani but video uploading khaijakmani hinge 2010 ni simi worldwide no sakainge world ni first YouTube channel ni mungke Zawed si omo hinge roksa YouTube ni co-founder ni channel no the world ni joton je subscriber kabang YouTube channel hinge sini India ni this series YouTube channel no this series YouTube channel lo tabok suk jorao 140 million plus subscriber tongo hambai bai brokno anao video no paithak joranai tongmani bagai angkha khlayo norok anao video ni tro kisale knowledge man kanai nei te norok salbrom no amai interesting fact te educational scientific fact rok nai nani musukanke anao channel no subscribe khlai dodi video no like khlai redi te anao video no joto ti prashna robo share khlai redi norok no belai keno hambai